Godina je 2029. Zbog Kristijanove presude u kojoj je okrivljena Europska unija, Kristijan je oslobođen krivnje. Nakon toga, članice Europske unije jednoglasno su otpisale Hrvatsku kao punopravnu članicu. Par tjedana kasnije, u Rusiji je održan uspješni državni udar koji je izvršila Komunistička partija Rusije. Teroristi se približavaju Rusiji, a Rusija na granici s Kazahstanom gradi zasjedu koju će najvjerojatnije napasti i teroristi. Europska unija zbog straha od ruske agresije na Europu odlučuje Hrvatskoj vratiti članstvo u Europskoj uniji ako nagovori Rusiju na sporazum o nenapadanju. I ovaj puta Hrvatska šalje Kristijanovu četu sa nekolicinom novih ljudi i UN-ovim srpskim promatračem. Šta ćemo sad? Kad ćete početi da koljete te Ruse, bre? Ne želim nikakve probleme. Riješit ćemo ovo mirno i vratit se u EU. Kristijan, ide sa mnom. Ne može, bre. On je vojnik, pa da ih vi tamo pokoljete, a da ja to ne zapišem, bre. No dobro, ajdemo. Šta to radiš, bre? Gdje digni 3 prsta kod čovjek? Pusti me da radim to posao. Ne pohodi bliže. Peace, we want to make deals. Your people need to go out from bushes and I will make peace. Dečki, ajmo van! A da ti njemu lepo metak u čelo i miran sančak. Now, pukovnik Sergej! Vojtava Vasili, čoma trebaš? Oni van delat pogovore. Pogovore? Oho, moje odelo za posljednje 3 godine. Voljcim. Tako, pukovnik. Ja. Prihajajte. Oružje, sklonite. Pre neka potpišemo, daj vodka. Vodka, Domaća. Dobra. Good. Documents. Show the documents. We want to sign that you will not attack Europe. Ne razumem. Evropu nećemo mi napadat. Komandir. Moramo, Azija cijela naša bu bila. Dobro. Idemo. Sign here. Sergejevir, Suhojjev. Milorade, ti ovdje potpiši. Milorad. We have a deal. You go here. We can sit here. Let's have. Go. Oružje. Drinking. No, you stay here. We don't have any place here. Stay here. Šta mi sad radimo? Kad nisu još trebali potpisati? Vodku piju, vidi. Dobra. Drugovi, Ohohoho. drugovi, ova vodka za moj mehur. Se vidli. Milorad, Gdje meni malo? Milorad, ti si Srbin. Dobra je, bre.
Abdullah, Abdullah. Mala. Ovo je trebalo završiti mirno.